Ini makan nih apa ya? Walaupun aib ya nih usahain harus diisi terus saya makan mie aja lah. Mudah-mudahan saya ketemu ya dipakai sambal terasi nih mie-nya nih. Mahin kita makan nih. Gak ada ya. Pedas guys. Sambal terasi nih, pakai sambal terasi ya. Paksain walaupun pahit. Mudah-mudahan jadi obat buat saya ini. Jangan lupa subscribe ya channel saya. Saya kurang gitu. Ini kurang. Coba terus sih. Iya. Ada makan mie nih. Alhamdulillah nikmat ya. Anget-anget. Walaupun rasanya nggak karuan. Ini kan Allah. Nice. Habis ya. Alhamdulillah habis guys. Pandangan di sama sekali. Oke guys, terima kasih ya udah nonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.